U studiju se mi je zdaj pridružil Marko Tomaš. Marko, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Sad ste iz Zagreba doputovali kolima, ali vaše omiljeno prevozno sredstvo je voz, odnosno vlak. O tome ste dosta pisali u kolumnama za Mariborsku večer. Izlaze u aprilu i kao zbirka kolumni. Zašto voz, zašto ta fascinacija stanicama železničkim od Maribora preko Zagreba do Vinkovaca? Pa nekako mi je to ostalo, ja mislim, iz djetinjstva. Ja vežem željeznički prevoz nekako za socijalizam, jer to zapravo jeste najdruštveniji oblik prijevoza. I obzirom sam kao mali imao rodbinu u cijeloj bivšoj Jugoslaviji, od Slovenije, Vojvodine, Bosne i Hercegovine, onda sam jako često putovao zapravo vlakom. I čvorište neko glavno su bili Vinkovci, odakle se onda skretalo ili lijevo ili desno ili ka jugu. I mislim da mi je otuda ostala ta fascinacija i jednostavno najbolje se osjećam u vlaku. Imam dojam da mi je potpuno svejedno koliko dugo putovanje traje kad sam u vlaku, dok svi drugi oblici prijevoza mi je onako užasno bitno koliko traje, hoću li biti nervozan, mogu li se opustiti, čitati. Hoću li morati u autobusu da komuniciram sa osobom koja sjedne pored mene i tako. Često ste menjali i sredine u kojima ste živeli. Bio je to Zagreb, pa Sarajevo, pa Split, pa Sombor. Koliko vam je vremena trebalo da savladate novu sredinu? Kako se prilagođavate? Ja sam još davno nekad, kad sam ulazio u tinejdžersko doba, odustao od prilagođavanja. Jer toliko sam se u djetinjstvu, naravno niti mojom voljom, niti mojom krivicom, sam se selio iz grada u grad u bivšoj državi, da sam shvatio u jednom trenutku da je potpuno besmisleno da se pokušavam prilagoditi i ponašati po uzusima sredine u kojoj dolazim, jer sam nekako osjećao da ću opet uskoro morati dizati sidro, da tako kažem, i da će mi matični kolodvor postati neko drugo mjesto. I nekako to kao da mi je na koncu ispala sudbina i kao po nekakvoj inerciji sam se nastavio kretati i dan danas, nakon što provedem 3, 4, 5 godina u jednom gradu, postajem nervozan i već gledam gdje ću ići dalje. No, nekako se čini da najčešće svraćate u Mostar u kome ste i odrastali i o kome ste zapisali u jednoj od svojih kolumni: zavičaj je pakao koji s nama putuje kroz život. Zašto se tako teško vraćati u gradu odrastanja? Pa zato što mislim da je nemoguće da se čovjek vrati. Zato jer se nikad ne vrati ista osoba i nikad se ne vrati u isti grad, odnosno u isto mjesto. I to s vremenom postane neka vrsta pakla, jer zapravo postane neka konstantna potraga za zavičajem, koji kao zove se tako, uvijek je na istom mjestu, ali ga čovjek rijetko kada zapravo uspije pronaći. Samo ponekad u nekom mirisu, u nekom trenutku se ponovno poistovjeti sa samim sobom i sa sredinom koja mu je, ajmo tako sad reći, nekakav matični i polazišni kolodvor ka ostatku svijeta. Pomenuli ste već da često putujete. Nedavno ste bili u Beogradu, odseli ste u hotelu Jugoslavija, napisali ste o tome naravno i kolumnu. A kako vas prihvataju u Srbiji kao Hrvata, u Zagrebu kao Hercegovca? Kako ste se navikli na te podele? Pa ne znam, mislim, ja sam svugdje okej prihvaćen. Ono što mislim da je puno veći problem od ovih identiteta koje ste vi naveli, mi imamo nekakve mikrofašizme zapravo, koji su onako kao ti lokal patriotizmi. I tu zapravo mislim da najgora ksenofobija tinja u toj vrsti mikro neke ksenofobije, gdje je zapravo puno bitnije iz kojeg si grada nego kao iz koje si republike, da li se prema tebi odnose kao prema nekome iz nekakve nedođije ili pogotovo ovi naši vajni velegrađani posvuda u bivšim centrima bivše nam zemlje. Države, da. Kako prolazite u Sloveniji? Reč južnjak ovdje ima negativnu konotaciju, a rekla bih da ste vi možda ponosni južnjak s obzirom da ste, da kažem, Mostarac, ponajviše Mostarac. Ipak vi ste rođeni u Ljubljani. Da, ja sam par puta sam se čak zatekao u Ljubljani, u društvu gdje su ljudi upravo raspravljali o tom nekakvom urbanom fašizmu, pa sam znao reći, ali sačekajte, ovdje sam jedino ja rođen u Ljubljani.
za razliku od svih vas koji živite ovdje. Pa, mislim, ponosni južnjak. Ja nekako se osjećam mediterancem i osjećam se doma kad sam u tom nekakvom mediteranskom pojasu i ne vidim ništa, to je samo strana svijeta, ne vidim zašto bi, postoje političko, ekonomski i društveni i kulturološki razlozi zbog kojih se ta riječ možda je u Sloveniji postala neka vrsta pogrde, ali mislim da je vrijeme da se to promijeni. Zašto svaka sredina od nekog ko se doseli očekuje da postane njen? Odnosno, koliko mora nekog ko je stranac, došljak, da se dokazuje u tom novom okruženju dok ga ne prihvati kao svog? Meni je postalo puno lakše u životu od kad sam odlučio da se ne prilagođavam. To je ono što sam malo prije govorio. Puno mi je lakše. Jednostavno, ja sam ja. Čovjek koji tako mijenja sredine, živio u raznim sredinama, svugdje se snalazio i radio i družio sa ljudima i izlazio i jednostavno mislim da jako brzo se uklopim u tokove sredine. Jednostavno, to je nekakva vještina koju sam stekao seleći se okolo. Ne predstavlja mi problem, ne vidim nikakvu branu ispred sebe. Ja jednostavno automatski uplovim u sredinu u kojoj se nađem. Zanimljivo je to da su vas u Skandinaviji prepoznali kao Jugoslovena. Da li vas je to... U Finskoj je to bilo. Aha, u Finskoj je bilo, da. Kako ste se osjećali pri tome? Su vas iznervirali ili možda... Bilo je jako čudno. Zapravo su me Italijani prepoznali kao južnjaka. A i njima je bilo drago, kao što su vidjeli Jugosa, kao da su vidjeli zemljaka nekog svog. Kao da su sreli, jer to je bilo negdje u središtu Finske. Zaboravio sam kako se zove, ali to je njihovo univerzitetsko središte. I uglavnom studenti su iz cijelog svijeta tu i već sam na ulici mogao vidjeti u ljudima koji mi prilaze, oni nose boce crnog vina, piju tako otvoreno na ulici, niski su, crnomanjasti. Ja sam iz daljine vidio da su oni Italijani. Sad, to je opet neka vrlo čudna vještina prepoznavanja, ali isto tako su oni iz daljine u meni, u nekom ogromnom, smorenom tipu koji se ponaša kao da mi je sve na svijetu dosadno i pije pivo na ulici, vidjeli, Jugos. I krenuli su prema meni kao, Jugoslavo, kao južnjački brate. Prepoznali ste se. Da, kao da smo zemljaci. To je sad nekakav europski način prepoznavanja. Opet između južnjaka, sjevernjaka, vjerojatno i tako. Zašto želite pucati na slovenskog predsjednika? Aludiram naravno na vaše stihove iz najnovije zbirke Želim postati terorist. Neću odgovoriti na to dok ne iziđem iz Slovenije. Zašto baš slovenački predsjednik? Zato što sam tu pjesmu pisao u Ljubljani. Da, pisao sam u Ljubljani. Bio sam smješten u jednom stanu u Prešernovoj ulici s kojeg se vidi zgrada predsjedništva ili predsjednička rezidencija. I Boris Kidrić je tu ispred Cankarjevog doma i mogao je to biti bilo koji drugi predsjednik. To je pucanje u autoritete, pucanje u onu manjinu koja zapravo ugrožava društvo. Želja da se nešto naprasno promijeni, možda nekakvim revolucionarnim činom, iako ja po prirodi nisam baš nasilan čovjek i teško da bih to uradio. Suprotno ste toga. Hvala. Nego jednostavno to je, kako bih rekao, pjesnička figura. Hvala vam mnogo danas na ovom razgovoru što ste došli iz Zagreba u Na glas. Hvala vam.